Pancet nyaman yu mon alake dadi pelandang mon lakona cuma jungke jungan sampeyan tak oning sempek pikiran sabenare kula posang nyare otangan Dorinta kok todus dek sedaja kanca taropan Monentar ke pasar monang nih ke jalan dak temor tuan rumah rengenom manter pada lanjang ngomor tuan rumah rengenom manter pada lanjang ngomor zaman sakniki pancene ake kedadian mula tiap daerah iki ana bencana alam alam murah sandang pangan segera gawarasan napa maneh cak saiki wis waya udan-udanan mula akeh tanah longsor sing gawa lebis kontol beres gotong royong nyambut gawe mulai iki ngono dulur sedaya minangka cobaan iman kita kudu kuat ojo salah dalan murah sandang pangan segera gawarasan nambai wawasan uga nambah seduluran mula tak jaluk sing rukun sedaya kanca harapan lebis kontol beres gotong royong nyambut gawe mula sing tak jaluk ayo padha sregep nek nyambut gawe minangka hasile kanggo anak lan bojone murah sandang pangan segera gawarasan tukar lan padu saiki wis duduk jamane mula tak jaluk sing rukun karo kanca kang lebis kontol beres gotong royong nyambut gawe sampun cekap kidungan kula mbok bile wonten lepat nedisa apura hadirin Bapak Ibu sekalian ingkang sami kita hormati
sugeng siang sugeng pinanggihan ing mriki seni tayub langen beksan sampun lumrah lan kaprah. Minurut titiwancinipun Siti Pagelaran saderengipun tari jaipong badhe kita wiwiti ngaturaken dumateng sederek kita sebagai pramugari. Cak Parto saking Ranu Gedang, Cak Suparto katuri menonjolaken joget tarinipun dipun iringi gending Lola dumateng sederek kita. Sumangga menika wedal dipun layani nuwun. Lali-lali Sokaraja lali Guaji Pande Solo riwayatku ini konconto aduh sayang tarkataran nabi manis demen minyak dumpa kapelar dolai kepikiran sambil nangis lamoneng rasa tak gelar ngadombo ngaduh sayang terkatera nabi manis dumaninya jumpa kopilar dolai kepikiran sambil nangis bilenga rasa tak gelar aduh sayang kelaren aget kerenyangsa senyang sangaran jalanangga dolai sabenare kapusang lantaran pikiran tiga ngadombo ngadombo mana sampai laju jak pamireng miringan koncak napote dolai leger bocah naboe nyengker wiwitane nyengker nyengkur lingsep ya raga motan lalampan ya raga awuri tresno tuh senajan nengko bokas amara
kebak tulisan warna abang tanda isih pucet jenenge kebak asmara biyen nate tak gandum tresno tanpa bantal tanpa kloso bata-bati keteman asmara kebuk kae nyimpan wati nganti besok ngarep bakal lali kebuk kae gabak cerita tengah wengi nganti jaga prino ceketan sajroning ati ketang lontor saya merati aku kowe dadi karawa marga larang ning gobok asmara Juwita Gaton bersama Dita Hasil goyang dong Aryono putra Bapak Aryono Cak Suridul Hamid Ki Lurah Hermanto ndak boleh turun Cak Suridul Hamid Aryono putra Ki Lurah Hermanto oh Aryono putra dangdut walatin kemarin Bapak Aryono dia yes oke Pak Aryono iya Pak nomor terbang Pak. Di antaranya Bapak Aryono Ki Lurah Hermanto Kang Suridul Hamid sebagai tuan rumah nyuwun dipundampingi sedaya Ibu Waranggono. Ini sudah menjadi adat kebiasaan letak apok tompok tuan rumah harus didampingi sedaya Ibu Waranggono. Berhubung masyarakat Jatisari Kuripan 90,9% masyarakat Madura ngiring penikah situ aja mungkin Umi Hajah Endang Wartini Ning Sri Wulandari Ning Hamima Ning Erni Titin durung gulaan sambil lalu kemanyaman jong lolo Duma ojan-ojan apa Umi Du pas bila maksud terang ngareng dati terang layaka Duma padang nak kena Jatisari kekau lewat deng bayi alek Du pas bila Bula si Apolong sayang Apolong laja bila mancing yang mas pabilen mola ngaran teki mairong lorongga ngaran tok yang mas mairong lorong
ika saja lambe mola sanata tiga bene bule teka apolong sanata tiga ben bule teka apolong sampuri Gus. Oh ono wis Gus disak Gus. Torewon kiring Ki Lurah Hermanto Bapak Aryono Cak Suri Tulamit Ibu dampingi sedaya Mona samper Kang Mas Ducek pamire Mana sampai ducek pamireng Cakir kodong kan Ini tinggi lihat tengah Mae padu Sokorotika tani serga orang lain iya orang lain malolo ane serga bule malolo ane serga bule Bula tera umi si along bolonga sampir sarongnya mas meka bebena Bapak Hermanto sampir sarongnya bebena mon minyaknya dumpa kopela iya iya pikir kerongnya pikir kerong padeng robena bila enggak Kak Aryono rasa tak gelar bila enggak rasa tak gelar Kak Abdi terbada umi kau lebanti kajuduban pas dereng ratin mana sampai raja pamireng jangkir kodong padu Kak Suri dulu pamit sekor tiga tak nesir karing lain maloloa nesir kabule Kak Aryono mancing mondung beetana garis itong mai penyangsang kades Hermanto bila tedung karasa tak pernah orang setong sekaposang iya 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 napitiknya mai tompaknya iya 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 nampak becak para manto tak ada kodungan iya 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 tiga napi gak tulamit sepeta iya 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 sokor ngocak Kak Aryono tak ada kurungan iya 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 Kaju laras meka juturin Paryono keparana kajuna nangka keparana kajuna nangka iya 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 eka koras Bapak Hermanto maeka kering saya eka koras eka kering lantarana mak dari tiga Hatur sadun atas penghormatan Bapak Aryono sebagai ayah kandung dari Aryono Putra tuan rumah yang ditempati diantaranya orang penguasa nomor 1 di desa Jatisari Kuripan Ki Lurah Hermanto pribadi sekaligus tuan rumah yang nomor 3 Kang Suri Tulamit juga tokoh terop lama daerah Jatisari
dipun dawingi sedaya Ibu Wangaranggono ingkang sampun tindak dhateng sasana. Apa iki ala tresnamu ngademe kano waking sir anyalasyang rene metin nganggang mesin kena tak gotopo ditresnani rina Nadya papa panggonane remangsa jaget kena gegrayan apa iki lapo tresnaku mula komeng tanda waking sir ngalayang sajroning batin kena kanggo tapa ditresnani rina wangi mbak ya welas mring laknami kejanan berdua jur kelingan anak lanang openi ning saiki ana ngendi jarene asmana keturutan sing tigadang biyen nate janji ning saiki apa jago hayan mando tak silih japing guna syukur bisa nyawang gunung desa di hati raja gone padha lara lapa oke atur swanun Jai wongan sak lajengipun tuan rumah yang terakhir Kiwiriko Bung Asmati Makadam supir andalan
merangkap pramugari MC 4 kabupaten asal Sumberkari. Permintaan Bung Asmadi dan minta diri. Mohon dipundampingi karena saya ini asal Sumberkari. Yang terhormat kami panggil Bambang HS Sumberkari, Kampung Norike Sumberkari, Ali Tiami Cipogembol. Mohon dipundampingi lagi karena saya sendiri kalau sibuk keterop, ada 2 anak yang keterop. Kami panggil yang terhormat Kak Sapandi Hidayat, Arif Bijaksana, calon TNI AL. Mohon kami sampur. Di grup Jatisari kami minta Kang Edi Tali yang datangnya dari Jatisari, Kang Rito yang datangnya dari Jatisari. Mohon kami sampur Lasmono yang tahu. No. Inilah marin daftar. Ayo wis, Tito Bi Edi Tali, Mas Rohim sekalian dan Kampung Supri Abang wis. Abdurrahim, Bani Rohim, Abdurrahim. Sambil menunggu yang jambut, monggo pilih sapri kok. Erni ngitung buturan dhisik. Majar lu di. Ada ketinggalan Cak Ari Jatisari, kasih campur. Ari Jatisari. Abba Sakim Malik Resongo. Diminta nih, diminta. Bila manja, bila mola, ngala terama erong loro, ngala terama erong loro. Ika saja belama mula, pun semakin kang samadi maalong apolong, mon semakin maalong apolong. Gig. Ejang kencang juga merina, sekencang kemiri kupokak, sekencang kemiri kupok. Jesang posang dumunatina, cek posang nak kena situ, cek posang nak kena situ. Tarawon, Cak Asmadi, Mbak Mahdi, Ani ngong ke Rudi. Pak Pos Ramdi. Kelampina majek potina, kancing jalan maida dan naga, kancing jalan maida dan naga. Ayo di. Atau Remon, Babang HS, Kampung Norike, Ali Tiami.
Mon janjina mak mesti nakang samadhi. Mon janjina tika kurang malam semajena. Karo Dullah ikut Gunung Sari monggo Sumber Kari. Kelampina cik putina kancing jalan maeda dana. Birkatiran ma obi manis kerancengan kepe alinte kerancengan kepe alinte. Aduh sayang mau janjina jejak maelah kone kening kang samadhi emole enak mone kening emole enak. Aduh sayang bonarena mampun malam bonarena mampun malam detak kira siraku boleh detak kira le mak laku boleh mon atena kang samadhi tika ampun senang mon atena ma ampun senang detak kira seborong boleh. Kialarina mak keker nyangsang senyang sangang jana perih benarena tika karato dojek sang posang ika posang tika andina ore tera katera doa abi manis kerancengan kepean ente kerancengan GP kepikiran doa sambil nangis selanjutnya yakin hati. Batur Semadun Gelaturakan Watang tuan rumah yang terakhir Cak Asmati supir Makadam Akulu beserta Samati Putra Cak Ali Tiami Cak Ari beserta kawan-kawan yang telah sudah tampil di pagelaran.
Jarawa Purawa Sun Master lamun sira terbedasno Rejak nangka rejake para sarjana aja iya dimenes tarik mitodo Rejak uni majan kala metu bengi wani mati belani ibu Pertiwi Rojak nangka rejake para sarjana Dewa Tirtawanta aku Unendra Bojo ngejari balung rondon ing kelapa Pradongo rujak nanas pantes wadai kelas niwas gagas goleni wong ora welas tindake sampeke mandang saking gunung kanambe mulang moto lawan tata sang sami Raden sangat bangkis mugi kabarakno wis mangkula sajameting sekar Raden Rojak uni majan kalah muni bengi wani mati belani ibu Pertiwi tidak sang pagi mandap saking gunung nganti rapat kono kelawan jatuh kangen nembe bulan indah ewang kejar batrek pro endang suarane anjawat ngawing ngujiwat salahe mredadya sing semi doh Raden senang bagus yaki keparingo pinarak wis mangkula
nuwun atas penghormatan Bapak Tosan Datuk Maringgi ingkang sampun tindak dateng sasono. Calon minggu pon di bulan Ruah, Ibu Rantayub dan Kuda Kencak pantang menyerah. Coba Kang Sinento minta tolong menjoget diatur. Geser ke lauk Pak Kampung Sueb, ke laukan Suguni. Nah, Riono ini ngidul, Riono ini ngidulan. Pasir asikin di taranya sayang Langilang lebek buana Langilang ka lebek buana De pasira siadiana Jalan sedek manis rabena Manis rabena Do pasera dikasih andi anak Jalan sedek manis rabena Manis rabena Kaju laras, kaju turi Gemparana Kaju nanangnya Nyikya koros Mekya kering Lantaran deritinya Lantaran mak deritinya Eka koros kang mas Maka kiri Lantaran mak deritinya Mak deritinya Du beremaka Du mak sematara Ngane ngalir kang mas Mene sirbei Du pasiratika Seandi anak Jalan sedek Manis rabena Kako tak akak Jika kawan debesa Dede je Kasekar pote Sorolopak kak tika Ampun tak bisa Kajebe Tika pon mate Amina atika rasa penang Metek sere Meka mora kecek Edina marasa eman takotika mata parcaje. Ayo Erni masa sasa keng tak nemu sampayan akabe cek terona tresaman noro adika dinge yater kampung ari tak noro andi angar Atur sinalun penghormatan Jak Dano ini Panditan, Jak Milkitanu Panditan, Jak Sri Jemari Panditan, Arjudilio Panditan, Kampung Jak Sumaryo, Watu Lumbung pindah tempat, Panditan 5 serangkai calon minggu waki di bulan Sawal, Pak Kampung Sueb, Wonorejo calon minggu pon di bulan Ruah, Ibu Rantayub, Jak Marsalulu, kalian Jak Trisaman, Pak Kampung Trisaman, Pos Sangit sebagai calon Sabtu Legi di bulan Ruah,
beserta kawan-kawan. Es lilin. SS nyamanan Ria. Ada. Iya. Kang Samadi mayo ngejo enggak? Es lilin selawe telu. Iya Mas. Dak cita dikawin Apa oh? sirai ngelu. Coba geser ke lauk, Pak. Geser ke laukan, Pak. Ayo Kang Samadi, Ke lauk, Om nah, Pak Kang. Pul, ke lauk. Danau. Oh Samadi boleh. Bayi ya Kak, kakek Kak. Iya kampung Sueb segenteng royo. Iya. Kampung Suledin. Sampur orang sintong, re. Belandang. Sampur orang tong. Masya Allah. Cek. Ada beri. Gus. Bajunge jung dua. Tidak remering ratin. Eko kejung Kang Samadi maturaan. Terbada le ma ojo nimor. Ojo nimor. Kodung kato mantar becaan. Terus remah. Terpada leer ni seratin. Iya sekedap. Aja ngomor. Amin. Karenaku Yet. mantar masa. tekaan. Sama di boleh. Keterena serapakanin. Ojo de jerak. Serapeka mas serakaran. Beritang binir wah. Pekerna Kang Samadi cengeposangin. Sage-rage ni jele. Sakejatika ban mula pokok apolong. Ceterona lerni Yet. mak sasaan. Asa-asaan. Yang tak nemu sampayan kabar. Terus remaga. Ceterona orang Latin noro atika. Juga harus songo Kak. Yang tak nemu lantaran kade Darman Gutus le. Keterena araka mon pekona Kang Samadi macet beuna. Keterena bulan orakaniko. Sumber kari jalan raya le. Pekona tika jejeuna. Damar melok lerni Yet. Madura Yet. molong ranti Iya. mak mirana. Terus remaga. Serang ngolok asmati segenteng Iya. maknya mabule Gendeng kakek Kak. kedi ngaki mak suarana. Kelapina Kang Samadi cepotina kancing kela ma edadana mon cancina tika mak cemastina korang malam kamula semajena. Alon talan sapandi main beto gelunturan mak main leker. Iya nyaman Kak. Abekalan arif bijaksana luntanto Yen. cereseran tak kelar nih ser. Menarena ampun malam Duta kira Kang Samadi selaku boleh Menati-natika semakin ampun
pun senang detak kira seburung boleh. Atur teman-teman, terima kasih yang telah sudi tampil pagelaran istirahat karena menjelang sholat maghrib.